Нурба хыягар бастыкатын кыттабын. Онтон бүгүн көрдөккө олу сүрдүк тәрәһеннәктик Жон Сәрге бир санаанан келен үйөрөн көтөн бу унюктах уһун кыһына тааран көөхөк төнөн үйөрүтүн уна кескилге тон тардыгытын көддөрөн мустан олоролларга ки ишераттан үйөрө. Тон керексиреден нехилектер бары терилтелер бары түйүлгеленелер бит. Манна ылжыттар сыһырылланнар тәрәһеннәк вайды жону көсөллөр бәйләрин культураларын кәпсилләр бу олоқтарын жахактарын кытта билһиннәрләр. Онката улус ден тәкка бу ылжыттарга хагастарын ылжытымсактарын жоңга хагастарын көтөрөрден олус үйрө көрдүм. Кинотон саңа бу режиссура унна ахы сиере туома олус бәккә тәреллебит. Хаста көлөне Нурба жона кыттаннар оголортан сагалан састак жоңгадлы кыттаннар. Бары бир сананы чөй багай туруру көддөрдүләр. Онтон кераксан үйрөн көтөн турабы. Тут кен Нурба жонун сәргәтен ытык маны жонун ил түмен атыттан ититик иштиңнәгә дәлепен багарабын. 9 үйе тухары туола турар. 6 үйе тухары алла турар. Байлы тологу, жаллах соргулах болун, дарубай чөл олоктак болун.